A pasia la talo le tupe le pasia umai tonu le mautafono ma le palemene. A lea o te vava aia tu lava. O lea lava e langa maila wadi ia o le tua ngai. A pena fo ma le lato te tai, ma le su te tai, ma le whailau tusi, ma i lato uma. Ma fai ale nei i lunga o upenga ta whai langi ma lato whatal nanga. Wala na mua o papa i le mata upulea. A o manatua le taimile nei langa e tu o ilo fe. Malo ino i nei tangata tu lou lava le whaafonga mai le atunu. Wa o mauna o tau pasia. Le tala whaatatau au tu o le tupe i to tonu o le mauta. O le ala alisi mea tau te o mai ai i upenga ta whailangi ma o tau whaatalanoanga ma o tau propaganda media ia. Ma toi la o mai le ngasu ilunga. Ele oni mata upule nae au mai e toi whaase se ai ma faufaunga o tangata. O mea na sa tau o tau whaia i tono le mauta. Whanu ma le pale mele ma tau tutu la i whai e whasilingia. But at the end of the day, you all agreed to pass the financial report for the next 2 years. So why? Why don't you shut your mouth? Whalongo le lei mai pua talinga. O tau mai a watu lava. Ia le tofinga o tofi auto. Alanga e le va lea tangata Samoa. O lo nofo. Ma mai tau watu ma pula atu i auto tala e whai. O tau se ese ma le fola e tatau na lo te ai mata upuna. O le ala leo ngau le tali atu tangata ma le whaalongo tangata e tu te pala a ai. Dale mena le whaaleo ai ia manatu i tono al mautafolo ma le pale mene o Samoa. I le taimi sa auto lafo i ai le tala whaatau au tu o le tupe. Ion, wafo ina lo tau tula i atu ia minsta, tula i atu le fionga le li pale mia. Tali atu, ia na maapuni i li inga. Wale ai sisi me fai, o lau tala sa o leo tulau Samoa le whaafonga mai. O le wha ino tangata. Ma le tau whaavalea tangata. I le ai se au ngā e toi o mai ai. Ma la watu le nei. A o le whongoftalai. Ma tua whaini mōri anga ma watu wha maunga tangata nei ma mōri e le treason. Io e whau malo. Lewa umono o tau sao noa ma i to tonu al mauta whono ma le pale mene o Samoa. La le si me la uma i le ngasu i whafu. O ma ta upu e te tau no tau kui ai kou mea whaipele, ma kou spa ma le paramia, ma le kapeneta, ma le pule whaatoni. Ale na leo mai lau mai lunga. It's a waste of time. You're bringing up so much rubbish. It shouldn't be said on social media. These are the issues and the subjects that are pertaining inside Parliament. El whalongo me le au vali. Tala nai wha yatu. Ioi. Awa o le mawhai o tau whaalongo. Te la i le malo, a lena o tau i oe whaatasi e pasia. La men kou le kukula i le ai tau te le. Awe le eise le lawa se whai numera. A o lea na o tau i oe a toa i te tonu o le paramene e pasia le tala o le tupe. O la ia le whai. O tau sin sila atu i nale o le atufa. I le asfarele nek tae au, onas fultasi miliona. Awa omano, na tufa lesi fast full tolu miliona. O le tupe le nupi wha ma whainga o sao whanga tangata e whaia tonu o le tātou watunu. Nā la mena tau le te e le nā onas fultasi miliona. La mena tau le te e le si 2 miliona. Leo wa whaasoa atu i tū malo, ma whono whaavai anu. Te tali me la se si oto. Nia wala ia. Mea nai ala ia na whai atu. Whaafonga lei mai Samoa. Oto whaafonga. Nā ole te matau ma whai e poni tia whai tuto o whaamanuianga e sa saa malilingi atu o le malo mo oto. Ne ale reaction hata ngata i le tai au nei. Na ua mai ole saunoanga le fionga. Ile minstau tupe ma o ia fo i ole sui pāle mia. Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Finance, the Honorable Mulipola Ana Rosa Murio o Ale, i le fianga lau tele o tangata. Ele ua wha matu watu. O nā nei le tau sfulma le lua le pō o le iloa. Ioi, matua te le ma umi le leina. Pe o le leina sa fata le na whai nei
i le anga i le ATM machines, anga i le whale tupe, tala la tau tupe, le lua mapuni puni ngutu o le tōtelo le au whaasele lau lea, ma le uri i e langulango ina. Ia le hero pipi, ma le lote fua, ma le ai a valea fua i le tupe sa fata. Wa ngē le whi, wa mā le whi. O le lopo atala o le ato i whai mai. Mea nā leina whai atu. Tala noa whai tete ma mala malama. I mea e te tau na o i haile tala noa ma lau tau whaasoa. Ai tau te le mala malama se mea. Obviously, you know, from us, from people on the outside looking in Parliament, and what you're talking about is all about rubbish and all about denying our people with so many blessings upon them from the government of the day. Ia le nala ia, talo whai, ta ino inoi. Pulan me no tau le te e le tala wha tau le tupe le onos fulmaltasi miliona lea. Lea wa atoa iai lea. Se fulu pasene au le wha atoa awhala tau sanga. Ioi. Whai mua le wha pasene ia Februari lena se ma vai atu nei. Tufa le fast fulu tolu miliona tala. Lea wato e wha atoa mai le si ono pasene atoa iai se fulu pasene. Ma le si ono se fulu tasi miliona tala la me tatu te le tala no ai. I le taha ua tele o le whaamrianga, ma le whaamrianga. Why talk rubbish when you know o whaamrianga ne leua ngā solo ma li lingi mai mō tātou tangata. La mea tātou te le whaafetai ma patipatia ia fuafuanga alu ma mau. Fuafuanga le lei. Ea. Nā o mea mā sei lava. Tilo ma sei. Ai le whaafetai te le te tai e whaalongo, e o lava ia i lato. Whaafonga mai. Vai la le tolus fulu lima afe, tangata o lau whaisa whanga i le nupi wha. Lea whaisa o tau whaafonga, ia i o whaatala no i nātu. Ia le tō wha i a tau tai o le tua sivi tanga loa, Eddie Wilson, o ia o le te whono fau. Lea na sao noa. Lea tau sa vea, a e mata iai, i wha maunga lo iai nei. Oka. Le mamao o le sila le malo ua tulai nei le foe. I wha amanuianga mō le lumanai. Wha masina, sa valo ia, na o le paule na o le malusi anga o sa moe lona tamau a inga pēr whai e tupu mai ni wha lave, wha fosei. Wha lave, wha le natura. Ni onge. Ai maise la le taua lea ua tula i mai eile wha le tonu o le swau u tonu o le atunu ua maise le lorangi i atua. Wha mai nao le wha masina, aia. Sau le talo le tupe le so wha tūlanga mai e le Samoa Central Bank. So rather than the 4 months that was forecasted before, we can stand on our own 2 feet for the next 15 months, a year and 3 months extra, that we can survive the onslaught of the war in Iran, the onslaught of not having enough petrol and diesel flowing to the Pacific and into Samoa. No to whaafonga e. Te ofo pe ale u tō ngutu ma whaafetai ma tū whaapeo tō lima. Ma whaafetai le atua. Whaafetai le atua ta wala mai. I lana whaasino ala ma le mea lofa wa tu i nātu le fionga le li pāle mia ma lana kāpeneta ma le pūlenga whaatonu ma le whainga ma lo wa tu lai mai nei. Te ngā o na pangātia i le taunga tāo le soifuanga ātasi la lea wha mā avenga. Lea le tala le pāle mia. O mea na mamafa wha mā e le whainga ma lo. O mea na matua wha whainga tā wha whainga o fie. Io, afu ele au ngale na. Ma o le sa vali fo le nale i a tau o sa vea. E la lango atu e momoli le tō whaale ma lo. I so o se teimi. Ina ia ulu mo tāfo lau i fina ngalo mano fo fale i asa atu ia maa. O lo o tau mo fai atu le ma lo. Ina ia fō ala mea ma ia maua le wha amrianga e wha safua i tangata uma. Le manuia.
Ona maua leo le ola file mu. A o tau nei. Wale mawhai o no tau whaia se tonu aisea. Tau te lei lufi ina. Ma wha soa se paketi wha pea. Se tala au tuo se tupe wasili atu le piliona. Never before in your lifetime and the span of 4 decades, 40 years of sitting in there and warming up the seats in Parliament and within your offices. Aia, e matautia. Au tau sila fo i le iwi tū ma le iwi malosi o le tamau a ingo le tunu. Ele ngata i tupe la fo atu i tangata o lo alala ma papa au i fafo i le la tau tua aitau malele. Ai le atina e o tangata ta fau. Turisi e au fi ai ma turisi sa moa o lo o malanga atu e asi o la tau ainga. Tinga ona taunga tā pasese. Aia, e su e le wha malama o le Isara e lumoni. Ma alofa atu i lona ainga. Alofa atu i le atunu. A o taula isi fai pule i o le lai tū. O lo anga i le malo. Ma o tau tala doa mai. O le tele o le tupe lea e fai i le paketi. O tupe o lae au o tangata la fonga i tonu o le atunu. Lea o mona o fai atu la tala sa o le na. I le amana ia i o tangata lo o lala ma papa au i fafo. E le tai o o se miliona ta la. Le tupe e maua mai, e tipi mai la fonga tangata whainga luenga a toa o le atunu o e maua se 5 miliona i tausanga tasi. Ai ala auto whafonga i remittances, international remittances because of the international diaspora of Samoa outside of Samoa. 960 million that have assisted the budget, the financial year. Wala. Ina e whatuai, mā puni le ngutu seisi teimi e whalongolongo le leita linga. E le whapeo o tau iai tono le mauta whanuma le palmene, o na tau popoto ai la ia lea, e whaso soa. O ana me le wawai atuai, na le tala lau tasi o le whato whala inga. Le maan malama i tau mea na e whai tono le mauta. O na whaase se ai leo tangata, wale e maua le awanoa tau te whasoa ai, i to tonu i mata upu ia i le whola mawalunga i te whau. Au o tau mai lofa o ngā mai. Ia, o penga ta wha i langi, e fue ai le malo masasa ai le malo, wha leanga le pānamia ma le kāpineta, wha leanga le talo le tupe. Mea umana e tau mea fau, e tau mawhai e wha pa le malo. Treason. Absolutely intentional treason. Wha leanga le malo. Oh. Mai te tau na watu ni wha maunga o nā mea tau te tala noa so o iai ma. Tau mawhai atu, a lae tau mawhai lava. Ulo punou wale malo. Mawhai lana ta iala o whainga fau for the development of the district plan that is already there. La men tau lete te e la lisi ta ilua miliona le la watu nei whanu whawai. Why didn't you? A lea lava tau te oe avel mata upu. Whai mai o soli tu la whono ma soli whawai. Unconstitutional le mea ua whaia le malo i lana whainga whawai. Se i ese o tau ia o whai pule. Mai le tofi o le tei whono i whono whawai. Halo u mono o toi whai atu ai fo ia nafi lewela o toi whai atu ai ne. This has nothing to do with the Constitution of Samoa. Ele o se whaavai leo Samoa. O whainga whaavai lava ia. Ale vaenga whaavai o lo ua tū malo. O lea. Sui ana whainga whaavai from time to time. Ai lātou te lea a fia ile suinga o le whaavai. I lea tofinga ua whainei. Mai leo se tofinga fo i whaavai o le malo. Ia tei whono whaavai. Ia lea fo i tau te pisa i le lea avatua. O le poti i te tonu o le palemene whono whaavai. A la i le komiti whaafoe. La i le komiti le minsta. Oi nae ave iai. Te vanga nā ua iei se tai au e whapea mai ai le whongtalai whapea fo i le minsta.
o le poloketi fa pe foi le fionga le par mia mai la to lo ai le poloketi o le si fola la o ia fa ma la ma to le mata upulena e le ta wa ve yo le par mene e fa fola ai le fala ma lote ai se li poti o fono fa vai ma la to tupe o le wa ia le committee fa toa fa par mene ma le minsta ma ila to e va ai le poloketi o le na e fa so mai ai ai sia a wafoi e le mawhai e le pale mene o na tango fia lea mata upu mo se taimi umi ua leva o na whaata oto whainga whaavaya le malo e winga le poloketi lea ma le pepe ma le tausinga o le pepe lea o lea tasi le miliona sa iei lea ua 2 miliona tala so there you go ta ua tele mea na mo le whaafonga mai o kaile ta ua tele la u whaalongo le nei le tae au. Peo na sau noa ia tau tai o le tua sivi tanga loa Eddie Wilson. Le a taua a sitsila le tulanga ta ua tele o lo iai le tamao a hinga o le tātou o tunu. Tasi le nei tu tino le malo le Samoa National Provident Fund. Tele tupe o lo iai, tele aseta o lo iai, tele investment o lo iai. In fact, tasi lea I tutino. Nana man na o lawe whatau, ia se valele whakaulo man valele. Our internal loans that they can afford to buy a plane. Lalena. O te matua whawhitai ai. Ia le au whaisa whanga ma le lātou fo I tali tonunga ma le whaatutuanga I le komiti whaafoe ma le teitei whono ai maise le minstao le matanga alwenga. I le whao ngā ina te tau o investment o lo whao ngā ioi ai ia tupe nei le au whaisa whanga. Therefore la ua toi li lingi mai wha murianga. This is a wonderful and a great story to tell. A beautiful story. A positive story. These are human positive stories. E au mai ai le fia I tangata. Whaaloto tele I tangata o le atunu. Mai loa ai. O lo o tātou Savavali. Ma muri tai I le faigamalo o lo o whaia mealelei mo le atunu uato. Ia e tu ua I pēa la wali I e ou pēa la. Pēa la telefone al. Alo mkuanga whailanga kai whau. Kua I pepe au. E au lava I ua ina. Ina mapu I fo mape I fo I lalo le leo. Ai wha wau pea. O na whatino ngā luenga le lei. Whawheo na whao ngā leo no pasende leo wa. Whatula I mai o le a sasaa malilingi atu leo whaisa whanga. Tolu pasende. E alu mua I tono lau teo ngā tupe. O le si tolu pasende. Yeah, direct cash out to you. La le beka ko ke le fa fe kai. Ma fia. Wa toi fa so atu. Ma toi tali atu le malo. Fa mama avenga I le taimi o le taungata o le soifuanga. Ma le tele fo I o mea o lo a fia ai tamao ai ngai Elena o Samoa. Atu nu uma o le lalulaki. Ia le nala ia. Tali tu la sfulma le lua I le poa na nei ua matu atu I au tau tupe I au tau teu ngā tupe. Au le si tolu. Ia o le alu I tono o lau account. E masani o na alu I lau teu ngā tupe. Ai fo I lata ngata o lena whaia la tau louna. A o iai ia ni ai tā lafu tu ua ele I tongi. Ia tongi fo ina. Lena whaia I louna. Ia manano ngā tupe a tangata ia la tau sauwhanga fuafua I le te leo lau sauwhanga. Ma le umi o le taimi. Na tu ua I lau tupe e wha ngā ioi. Ele nupi wha ma le au whai ngā ruenga. A watu le wha malo ma le ta ele o lo uanganga. Whai mafonga tau momoli o le atunu o lo tāpua ia o tau whaiwa. Lau whionga le palmia le minsta o tupe. Le minsta.
Ai mai se o le tei fono fo i o le nupi wha ma le au whainga ruenga atoa. A job well done. Ia vi ia la ia lea le tua. I outou whaiva mana ia. Ai mai se fo i o la outou tau tua. I le atunuu e ta wala atu le matanga ruenga. O lo o outou ngā lulue ai. E tango lai whaatele i fu tosu lima afi elena. Tangata whaisa whanga. Vai i le ono sifuru ma le tasi miliona. Ia ma le sifuru pasene lea o le a wha ato atu e tawala i le ono pasene. 61 million will be dispersed among 35,000 shareholders of the Samoa National Provident Fund. How wonderful